Mwegiro bwakwa mulithiria wa Meru TV Jumatano kunite tena mbere boya ire tariki 24 mwezi wa Disemba mwaka niyo angiri 2025 betikire kwatweni kirimetha yetu ya nteto nkumenyethie bora kuri na tukiambireria ikundi kia muungano kuma wodi ya Mitungo South Imenti nibomirite kuthumbia thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Mutumanto Ethingia nikiraba kuwa baerwe milioni 3 ni floka nikaenda bakomba kwithira baikira ruirwa kurima endu batokumenya bora mbesa isi atumirwe araba nende bawete thirikari ya gavana Mutumanto Ethingia tukuthiatira katiba ya Kenya na nikionto kuri na utumiri buthu kubwa mbesa cia mwingi. Nakyo gikundi kia muungano kuma wandine ya Mitungo kiri gicigo mbunge gia South Imenti nikiumirite kuria utongeria bwa kaunti ya Meru bethere bakibatariria uria mbeca bae ini froka chethere cigitumirwa utongerie ne bwa ukaririte giti kagita gaka Reverend Mutumanto Ethingia mbeca ira baugite bae milioni 3 bautwe turindene ya Mitungo ward na ito qualify gire Waroni Bank batunengera milioni 3 gire milioni 3 itureterete utedio bubwa milioni 3 na tweto musemanio nkubo teta twaeresora tukubati gukaria mbeca cia thirikari nontu no ciakwa ndi mwananchi taxi ekwera ngiteri nere kinya baugite thirikari nethirite kibaicithira nontu batethira bakinengerwa BQ nikenda bakomba kuthingatia ngugi mukandarathi akethira ngita lakini tutanengerwa BQ batue ibatwicithira au na batute tutika twina jama ingi tugoka tweterekera tukare turikio contractor aturetera pipe 216 na ntu kiri jari 200 nontu pipe 16 ipaipu ciario cia chuma tugire tutikwenda paipu cia chuma ikaiwa na tugakoroga batue tukarungamira ngugi iu lakini engineer thirikari bau twara bokagita kau na twirie mbeca iria tugatumira twike mandiko jau bwega kenda tuja kwejana inyethera itu twatumira na itwikite na itwakite pura yo bau bukamiona TV ni au na tikera thiri itutigeria antu angi ithira kenda paipu na ndiringithia na ikenjirwa kairi na mutheti na ndike ntokira giturigaritie ke 3 million baotwe to nyatu to ratari mama labu karambe gorotare uri obaite report percent yao bagaiteu mbeci cio tigara baotwe paipu rato nenkari kisia 324,000 nere na ndi Andrew Mwenje umutea uria ni mukariri giti kiri murandi jojo augite we atikira kirore mukandarathi na mbeca cia kaunti cithire ikiwa na kuga kinya akeja guta uturo bwawe Meru ne bethere bakimenya ni uria aregete mbeca iu cithira ikinyangwa ni njume aja kaunti iji ngutangasa ariatari oni ankwenda kwira Meru ute muntu wiyangwete ute muntu ngete keria ai mbeca cia thirikari angwete njara boigwa mwenje wate obo menyembe cia cia tomankua onite China na ninkwenda bataike mbeca ciakwa na inkoromba thirikari ya CID royo ao kenke yo bisine ndikuota Meru ongwate ondingateria mbeca ciakwa cia thirikari na president igwa nkorera ndemo uro pipe ciakwa itekongana na ndenda utethio kaire nkeja ni arena we Ruth Kawira bidhaa wa froka ja kaunti ya Meru na ugite thina inene ja kaunti ya Meru kathirikari regete gutumira mawatho na jojethirite jagikirwa na kuorotithiria kiara gavana wa Meru ije Mutumanto Ethingia kwa mantu ja jonde ni procedural mantu ja jonde is through an constitution no gategera uria nande kuringana na mirandi tukuthiuruka Meru County never violated a constitution whereby the planning committee, the ward committees, who are the main drivers of local projects, are not used. Antuara katiba ikarorega kuthingatwa. There is no democracy. There is no democracy. Au no mwankanto ba inyerikerera katiba etiko gitatia. Purely Meru County Climate Change Act
it is not followed. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibo sana Jeff Gituma no to baribotu na ndira enkinyaniro na tutana mbere na ntetosieto bamwe bandukembeze kumatiane ni bamenerete bunene tinita wa county ya Meru Kadhuri Murungi ne kiraba kuwa batione teoriti ngwebwawe akari ya senator wa county ya Meru araba wete ngweyawe ndi kudhiolonka na gavana wa Meru Mutumanto Edinge kirimesemanio ya kisiasa ndio maendeleo bakureta yaro mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia Wadhirinja autumnyethia amwe banduke mbethe kuma gicigo getiganisti bajumirite na kumeneria seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi amona mutongora barabanini kere mbunge ya kaunti ya Meru Mwandeithile kumania na Urichingwebo bakimenere Kadhuri Murungi bwete kumara thuru batarara bonete Urichingwebo awe kana kinya kumuba kibethetera kirimanto mwanya ndene mbunge nene ora no Mwandeithile bamwithukirite na kuote manto mbeta kwithira kitira kariba kithe kuma kuthurwa na kinya kirigiti kyawe kimutongora barabanini otinkombete kwithira kirita kirigiti kiu babu ya batu karinga kura ta ikethiroti na kibande to register kibande na oye kura kenda 2027 ikinya atote to change thirikari. We want some new fresh blood in ndio ndio about that. For example tuna senator Meru County lakini personally nitamuona hata sijamsikia nyawa bebo kwa kiagi unara parliament unaona ni watu ni kama they don't have an idea of what is going on. So saizi tunataka tupatie fresh blood majenzedi kama wewe ni youth na una kura hakikisha umekuwa registered before 2027 ndo we vote in a new government. Ndio tunataka government yenye inafanywa kazi, so register as voters. As toka vote for a person or in a better future, a better tomorrow, anaweza tusaidia tema like ba senator like oni ke boko no mbue since that yarero nyanta igwa senator zorietwa rekainya kuwake the wakera butheti ya kabubuteani kirithukania kanetwera Mwandeithile komba kwithira kiromba gitika seneta mwaka ino 2047 thukimbithi baba wite Mwandeithile ate kwanira u no tukinyete KMC kiumbite kwithira kimurema ba kendekethe na kwa Mwandeithile omba kwithira kiromba gitika mubunge wa kurwa kaunti ya Meru. Mwandeithile kwanza okay nyani mwana na mtu anaona akiwa nako anatika seneta, lakini lazima kwanza tuonyeshe amefanya nini kama as an MCA. Kama as an MCA kama kuna kitu amefanya yenye inaonekana, but so far hakuna kitu nimeona. Hawa sasa by the way wamekuwa kipiga kelele tangu wakuwe voted. So saizi wacha tupe Timo senator Mwandeithile akimaliza kazi yake MCA tangalia tampatia nini, tunaweza mpatia hata ya women rep kama atataka. like on nombua ate on bantore like nyawilele many of the people pate yani bora wentaisi na kuentaisa anto lakini pate kesa ideke mostly nangoira buthetia oni otichonkona. Nkiripotera Meru TV kumatiani Mbechanda Msimuturia Wadhirinja. Na mbere na nteto sietu na bwa karibata itani bakathite bunene gavana wa Meru Mutumanto Edinge nikiraba kuwa na retete ngwataniro kiri atongoria ba Meru nkuluki bakiare ni bawetete maweya kadumba ya gavana ara bamenerete bunene bara bakudhumbia gavana Mutuma. Mwandiki wetu wa nteto kiroria wa Stella no na riboti. Akari ba taita gicigo mbunge gya Southimenti ni bethirite bagikatha gavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma ni kiria baugite ne ethirite akireta ngwataniro kiria atongeria ba Meru. Betagwa Samuel Mbai Itonga ndi chairman wa Taita community na nkobo atranji gatugucokia nkatho na arua baba bukuona aja ne atongeria ba Taita community bara bakuigwa bena kugwirwo gukunene muno ntukweje na arua bejete gucokeria ngavana wetu Isaac Mutumanto Edinge nkatho ni untu wa kiatho kiria twari na kyo tariki 17 kiria twetete ngavana kieni na gitu gia saba no ntu bwa mibango yetu ya witi na mbere ya Taita katukuga ngavana na tuthithirie mantu ja manene muno na tuona guti ngavana ongi wararia akarithitie ataita ndiguru bomba kwaraniria unyo kwa hunyo. On beta mwiti Benson Kimaita uma Taita Kobo Southimenti uni andori muno no nto mantu ya ndaigirwa antu bakirite mitandaone bakiba cibitari ututethetie na ini chairman
mantu ya cibitari bara karingwa mborie na ntuinda twariria ngavana na tomuromba into na ngavana mbere no tutura huko na mirisa tuturi bara beta nyaba meme utokinye cibitari u na ndiko twegega mutumeja atonera atomuromba machine efu ngram tomuromba staff nyingi na advertise tangugi po staff ije tamba January koma rietwa betwa kana na nyaga mukari wa Taita community ndene Meru County na mutongeria kwa mbere ankwenda kuga atire kuma Meru County ramberia wathani kuma devolution ne nyambere devolution ireja tutona mutongeria uroretete ngwataniro ndene Meru chawe Reverend Mutuma Ntoithingia jangavana wetu turona untu bubu nene mono untu bakwithira agwatithenie kuma senator agwatithanie MPs MCs na akari bonthe kwage athirite aja kuoneka ibukurikana nyuma ora turari na gituma na ndiande na kiaria karibaba ni bethirite bagita na mbere na kurota bara bethirite bagitumirwo ni asiasa ni ukwithira bakithukia athirikari na atongeria bangi mbita kwa Daniel Mutembei by chairman ndene Taita community naru atujite na muthuro munene no ntubwa aspirants ukuromba giti gya nkwene wond etwita batwi akariba Taita tukuru yito riu iturutumire tumite twathura muno no ntubatwi twaretete ngavana wetu uria umbite kuthikira Taita twakarandi twaranirie ura nkubu yetu na Taita yetu igeta na mbere eja kuigwa sauti cia muntu uria twira ati uthikirwa batwi agatwitaga tukuru mwana mwecimu Kanyata marietwa jakwa mbitagwa Joyce Karoki Kanyuru Kanyata akareje atiri kinya muthaka akara kugambia kama thaira bieje biantura na nde Kanyata ri weja kurumanikire weja guturumira Taita wacoka turumira kinya atongeria betu bonthe bara bathuri na kura ri rojo getana komiera ikaro nawe uria wari ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatira Umunya kinyawe akethira akiorotwa kira tutienda gucokua ara twareterwo into bia Malaysia ugo munyo turetere ndego cia Malaysia wa turetera nyekia Malaysia wa turetera curtain cia Malaysia no turetera kinya ng'ombe cia Malaysia into biu biathiraniria nago na wathani waku batukira tukonde muno na arua imiari ria yaritwe nau ni antu bau munyo utuma miario etebui na miario ne kuruithania mierega ko umunya ugotonda waria wengwa tigo tumana eta kamemene o TV na waria tigo tuma antu bantura kuma Teresia South Menti ngekunyiria ntato rietwa ni Patrick Wastela Tuta na mbere na ntuto cietu na bwasiari ni paurito kwata mbaru kithomo no nto kithomo nikyo musingi jwa utoro bobo ya tongori bakiare kiri kiatho kia graduation kiri school ya kune ntere cia Igembe ni bataririti maweya ya kwata kithomo mbaru kuloki chairman wa CDF Isombunge kia Igembe Central na uretia ciari kumenyera ana boka itenega karutha nikenda basoka skuru mwaka tutite bare sasa wa mwandiki wetu wa Nteto kuma video ya Igembe Mukiri Onkonja no na ripoti inyari to baba ngibe ya bonde kubero kabe kamuru kubere tukakwalila mutekia na ko dikeyo kwero kandiatera kirira kyaku kwero manto just try no be ni kiatho kia kithomo kana graduation kira kia Moses kawikirwa nthombe ya wakili araki kinyete atongoria mwanya Teresa Kune primary school ende atongoria babonthe ni bonekete otaraceri bakuntu kuna antu bonthe ubera ati kintu kira kia utumi ni kuyika kithomo na kithomo nikio kikomba kwithira kikuria matura yetu Asiali beturare na kitabara bange ibathome kumanya familia kabira ana babo ndo thome basia teka kwende mungu atherwe na byo muno ndeka wi sacrifice obyo kuona ogarira mwana school fees nikenda kaumba kuthoma atia banture bainde mfano huyu wa familia kabira wewe wa brede de kigomone muntu kenda kuelekea kwa tegemea wapi kabi jadire bila ndo kwa tegemea asa community antu ya brede kintu kia tu kikomo batu kugomera ngwisi yetu sianja sietu tafadhali anaomba support wako mbikikia bayo mbasari kenda mbokara mzuri
ogenda community kura mie kithomo na ogenda community soka nyuma ni atembi ni atekithomo batwe agenda to mbere gutugire yangi yonde no yo ulwa ndwa ka ulwa na kini kithomo no monga tukethia namba 1 na ipo tukia kone sukuru ya kunerea sukuru ya tore na to sere na ndire ijande itona laboratory da ito ka laboratory na to aro mingisi disile kinya contractor ka gurua e kwa ndi laboratory ile akunembi desku otesku nye kwa gembe centro ye etena project ikuhusiana na mheshimiwa Dani Kili kou agenda tu githomo kenda tu ida tu na bamose babaige na bange professionals bonde bekuo kenda tu kulie Gembe Central Kaitene Murungamiri wa ofisi ya mubunge wa Gembe Central nwe Ruben Bario nombeta kwethera kiuria hasiari ende kaitaka kathiongo kabethira bakimenyerana kenda batikombe kwethera baitonyethia mantone atebui ai turolindi loi tuitete party na serious no yana ana party Christmas ana tuita ogenda mwana nebelele musi nebelele kuna viongo akulia tuita twatoneka ndaro bana wetu tafadhali sukuru chano no yeyo na ito kwendo kiluka asiari na boto menyere ana ba tafadhali tunahitaji huyu aoke ibo beito tete community kenda kabla kama ose aurire kwenda tula loi kwa tumenyerana betu tukemeaende ndio the future asiari tumenyereana asiari tumenyereana ana nakwenda kuomba kwa thike ukimenya hii community inahitaji hizo siku zote za usoni. Kiripotera Meru TV kuma kune atheruru jene Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Vasana Mukiri Onkonja no tobari botu na njira enkinyanero na tuta na mbere na nteto sietu na weli de Karemi Stephen na urani mwarimu na uro kuromba itikia executive secretary wa nata county na ya Meru kire idurano birabika buidhika tariki 17 Januari nende na amenerete bonene Caston Miungi nikira kuwa tungori bwawe ni bwa udiktikta Karemi na ureti Miungi kusiebelia ruirone ruara uete Miungi na tungoreti kwa miaka 30 na nende nikaita kautongoria bobwero mwandiki wetu wanteto mutugi wa Kiambi na wikira kirore Ondere izuru biari mubakia makiana ti branch ya Meru birigeri kuthithika tariki 17 mwakene twitite mweri jwa mbere liria Karemi Stephen ukurira gite kia mwandiki kia mene kiu na umirite na komenero ri mwandiki kagitene gaka Caxton Miungi ni kiria kugaritongeria kia makiu janja yawe na kuiringa kibara amene kia tukia nat imbonete kumane gotonya gitene kiu kiria kia steering ikwetete kuri na gintu gitawa dictatorship okenda gutina urumwe ukarante guroko gwata consensus kuria mabuithe kenda bomenya imbio ezi kagena kaka uma kuma kire national government kenda kire batu na aja oju tombo tumira ate mantu ja unjara ri gwi muntu mwake akethegera we no kamenyi bia kathithia ni no ri kugeteriro ari ku kana mbie wengi kuringana Lydia ari mubari runguru wa kiama kiu bateuge kagita ka gutara atongerekere muchemano jwa AGM onto akwenda kugarura mutugo juju arabaretagirwa anto bako batongere anto agwitarira boene tukaeza ka aritani kanya ka kujuraga atongeria bao bebo tutekaraja batu tugeta tukajukia mutongeria akeza ke rungamira mutongeria onge ejo rungamira aja muritani wonde egitaria general elections na bweri kumera akarungama getekiria kwigwikia bweri kurungama na agatarwa ni aritani bongwa bakamenyaga atongeria bao ibo bariku Kuruki Lydia ariuga Miungi ni mutongeria withirite akirua na utongeria bwa mwekuru akimuritira mukana ati mwekuru ari na kionthe kibatere na kinya katiba ni mwete mainya ja kurura utongeria bunde ajanze gurune akiuga utike makania gikamugwaia gukinyukira rwiro rwa kuromba giti giki niki no ntolera tomba kumara kuromba itekere aritari betu Caxton Miungi ambuka area kauga atire rendia Stephen na aregera kuromba ite bia ka ato kuromba ite bia rume kakore giteke muka na giteke ntomurume ite bionde bia Kenya yetu kinyamuka no wa president kato te kora Tanzania kwena muka na no president wa area kinya oni no mbutongeria bwega
bondureta gitene giki na bukona mantu akagaruka kinyarita ninkagwikara seminars cheko bwendo kids kienda bukamenya gatiri kithomo kietu kia Kenya kia Meru yetu riki bwiri kuthitu atia ki education sector na other leaders bara bamenyete mantu ja kithomo na bamenyete mantu ja uritani tugaitaniria nabo ngugi uria mwathani akithira ndetheti ni untu riu auritie miungi kwebera rwirone ruru kwithira gutongera kiama giki gwa kagita ka miaka 30 na gwita ukanana na arume bangi kirigite atumirite kurombagia seneta wa Meru nora tutongeretie bwega na utongeria aritani egitare nene muno mwanka kwe miaka 30 na nene egitare nge tukuromba na kwinyia eta gitene kiu kingi okwenda ge senator tutigira gite giki gietu nande kia executive kia Meru tugitongeria twitwe twingwa nande nikenda ogwa mtu atekeja kwerwa atiri akore mere gitene mugambe Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Riboti ya Mutugi wa Kiambi ni etukira katanta kiri nteto cietu muthenya yurwarenga kwendera kaitaka kea oni Mbita wa Teri Mbabu.